umurimo ogu oguramara ebiro bishatu ab'ekitongore eky'ebyendangamuntu bashaziremu kusya obuheereza haihi n'abantu omu magomborora gaabo okugira ngu batunge endangamuntu zaabo konka erizooba nyamwingi w'abantu abaza omu kishaaha ekya Kabale bayetombwitwa ngu abakozi n'ekitongore eky'endangamuntu baba nibashaba sente kutandikira aha 50 kusya 1,000 kugira ngu batunge obuheereza kandi nikyetegyerezibwa gye ng'okutunga endangamuntu n'okwabusha. Sente bali kushaba abantu konka ndashaba tibatuyambe bazitugaruriza ibakorera ki ayibatwandikire kubanga buri omwara gibona zaba zigeze kugira nti hakiri mazima kugira nsibi yana abana banje barara kwe naje hano mu kasheshe mwezi 15 anyambe andondere menshi endangamuntu yanje urode baba bari kugira ngo yine 15 narazima aragira ki arahangura gende speed niwe bangira ngo no kumanza ngo no kuzo murayi hata babajyo murayi ndeba mbwe n'ubujonga ina kanto mu ngaro mbwe no kazo murayi nori kureba bujonga ina kanto mu ngaro hano kuza kubona endangamuntu no banza watugoyine mu icyo mutwaro cy'inkumitano wotachine tori kubona ndangamuntu nyawangwa nyono kugifuna tina bagifuna yabwe mbere y'akasete nantine mu esete zo kubasa kubatugera ali ya no kuleta kintu kidogo wabo tine kintu kidogo tibakakorera kipapura cha wabo kineki otino mushawo barakubinje soruge no murayi cyo kushaba sete kituzine twakubira tuzinesha n'ubundi tukazire mukatwa tutazine tanzire butanda kumara yesande ndi kugironda baguma barabura tibije ngeno hatete nijanu ngende 15 nantazine mwene nza guma kuruga kasheshe nyawo nendangamuntu ntine sente zo kushashura abandi bazina bakozi bonane abine sente ni bahe sente babayendangamuntu zabo bagenda. Umunyamahurire witu yashanga binji batamirwe barimo nibataha kandi abandi nyamwinje nabo barebwaho bahambira amatama bashutami bategerize ngu obundi bakakorwaho. Francis Kakuru yajanguye abatakahuriro kwetombwitwa nuko kugira ngo nawe arimo natamburamu okwenda ngo akwate abari kwihe sente abantu kandi ekitakwikirizibwa tinka rebera umuntu orukwetombwita kandi kuturamubone tuteko kumuteko mu mbuga z'amateka kugira ngo atugambira abwenche nayiha abantu sente. Francis Kakuru yagira ngo bagemeserizibwe okusya obuheereza hihi n'abantu ahubwo kugira ngo bine endangamuntu nyingi ez'abantu abatakazitwaraga yagira ngo bine endangamuntu 3 kwenda ngo abantu ababe batakwika ofisi bazishire kandi betursivingere nyingi munongo mbwire buce kandi twagira ngo ubundi zikacendera so zinaho ebiro bishatandikire nyimwe bazyo kandi ntuza kwenderana nyinshi kare. Francis Kakuru yayongera jango aha kwendera kw'ebiro bishatu nebenda bagabe endangamuntu 15,000 twine endangamuntu zukurenga 3 omu office kandi twine target yo kugira ngo ombere bishatu twe tugabire card zukurenga 15,000 kandi aitwahika tukizo nyumwe bazo tugabiro card nyamwingi. Umunyamahurire witu yagambaho na bire bisurwa urukuru ekitongore cy'endangamuntu muri Kabale yagira ngo yaba yatungira kwetombwita konka nawe yajuna n'abaturage ahabwo kugeme bituga abakozi b'ebitongore enshonga yo kwihe sente abantu okwenda kutunga endangamuntu kitwira abantu n'abatonganira omu magomborora konka hati teine ekyakozerwe. Amakuru aga gashakwa Jimmy Emmanuel.